I mnogi sad pitaju, vidjeli su juče moj Telegram kanal. Redi, stop. Možda, a 2 sekunde, šutnije. Šta je bilo sa Bratislavom Živkovićem. Uglavnom na sve načine je pokušao da mi isprovocira, prvo verbalno. Karaćete, izistinski, bez foliranja. Karaćete 2 sata u cuhu. Ma kakvi? Karaćete celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Važi? Dobro. Zatim povukao me za uvo. Zatim opet verbalno. Ti si, sine, debil i tebi spasa nema, ljubite majka. Volim ja tebe najviše na svetu, ali nešto s tobom debelo nije u redu. Posle toga je udario ćušku po glavi od pozadi, opet pokušavajući da isprovocira, međutim, kao svaki kulturan čovjek, pozvao sam policiju. Ой, сатевоеся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа, будет правда на земле, будет и свобода. Ой, сатевоеся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ой, сатевоеся.